ngasi gi nachomda thamjari Akashbani gi ipau kangmuna puthokpa aikhoi gi silnau chingi liklam thiba Myanmar tabirasi lamdam asida hominar kiba pokmin changminar kiba aikhoi gi marakta matam gi khonglei tungin na tongan ba malem gi mafam singda khunda nakhrabasu aikhoi pumnumak ki thamoida isin inau oibagi nungsi mari adudi khak kaukthok pulaitri matam gi kallaba ichel amadi malem gi ahong kaya na maram oidunasu aikhoi gi I mari gi chetlaba mari adubudi komthok hanbangam loi sahi cha kaya gi mamangda lamdam asida khundan minaramba aikhoi gi isil inau sing karigumma maram natraga thodok-tagi mapalamda khunda laita aduna laikhidaba natte makhoi sing adugi manungda Manipur gi yumthangnariba Myanmar laibakta khundariba Manipur gi maitai ichil inau singsu amani Manipurda anganba matam ningthau palingai matamda Manipur amadi Brahma haujikna Myanmar da palamba ningthau singi marakta ningthau gi masa masu thajaduna laibak ani gi marakta charo maurong naduna apaba mari thamna na bohana bagi wafam puari da thengnari hairiba thong aduda Manipur da gi satkiba maitai singna Myanmar da khunda laita bahauki haibagi wari laidi ngasigi aikhoi gi isin inau gi liklam thiba thauramasida Myanmar da Manipuri maitai singna matau karamna khunda khiba amadi makhoi gi mari lainaba sing adugi matangda Akashbani Imphal gi news editor Thokchom Jogendrajit ka Manipur University gi history department ki thabak tagi potharaba professor Ngangom Joy Kumar ga wari shanabagi tangkak ahanbo oina tahanjari Professor Ngangom Joy Kumar bu thoram sida taram okcheri Professor Manipur ga yumthang nariba Myanmar laibakta Manipuri mitei singna khunda laita duna laikhibagi chawrakpa puwari du khajitang thambiyo yamna samna amachung amna sengna hairabada khoigi Manipur ga Burma ga anigi parki relationship asi khoina phangjabagi record ki matungna di yamna ngallinga digi from time immemorial la e dai khale adubu masigi batang dadi yamna sangraba history kaya amak lerai madri tokhai ba itihas kar singi mogi tokhai ba interpretation mogi being to kaya am leirani adubu khoina phangniba record ki matungina di 11th century gi matam masida Manipur gi ningthau gi machanupi ama Burma gi ningthau da pi haidna amaka poi adu 11th century si Manipur gi ningthau si koi loyum bagi matam dani adu tasengna loyum bagi matam da masi policy leibra leitabra haibadu madi koi Manipur gi record ti phangbadi khara adu buai adubu maruina Manipur ga Burma gi relationship ki atopa aspect nata badri akoi gi maruina matrimonial alliance matrimonial relationship asida yamna chauna akoi lakpa hokibani adugi mathanda amuksu akoi gi ningthau tungu dynasty gi ningthau akoi gi bayung mang haina haiba ningthau asida Manipur gi ningthau gi machanupi asi pi haiba record amusule adna matrimonial alliance haiba sa torchi leiba amaga marakta charo maruna balai matamta ngasai machanupi adna luhungba da akoi binai mission haiga tare ki service to misi dum pi ribesinga se masi ngasagi hariba kasagi ningthau machanupi nu onge leiba aduda magi proper place dum pi dai aduna yamna samna haibada Manipuri singna Burma da khundaba hobasi masagi matrimonial relationship asigi establish tobogorna matamadran thoma chanapi singa chamina ki miyo singa do badna khundaba hobogorna Manipur da Manipuri singna Burma da khundaba hoki haibisibadi koi mai yamna sengna leire khale aduga record abada su ningthau chalamagi matamda maki machanupi ase ngasi Burma gi ningthau da akhoi matrimonial relationship lainaba loina matamdagi sa lan siamna kanmrina magi akhoi military from military point of view dagi alliance semba yanabagi pi haiba record asi su lei aduna akhoi miyamna hoji khangnaba yamna nungaina mayamna khangnaba record ti sarai rungbagi ngasagi magi chakpa makhau gambisi sarai rungbagi na magi awagi ningthau da pi aduna awagi ningthau da pi matanda akhoi haiba masida magi minai mission mayam singsi leraga adu lei ana masi lerba matum sida hita koi Manipur ga Burma ga gi yamna kanba koi gi akanba makhan gi lan mayam lakadani adubu yamna nungai badi koi gi Manipur gi for the first time Manipur gi ningthau singi manungda yan hanba oina Burma gi manungda matamda koi gi Kabu Valley
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯤꯕ ꯀꯕꯣ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯕꯣ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯄꯔ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯟꯒꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯁꯦ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯧꯕꯗꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯈꯥꯎ ꯉꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯈꯥꯎ ꯉꯝꯕꯤꯕꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊ꯭ꯔꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯔꯥꯏꯔꯣꯡꯕ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯈꯥꯎ ꯉꯝꯕꯤꯕꯗ ꯊꯤꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤꯄꯥ ꯒꯔꯚꯗꯤꯋꯥꯁꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯀꯌా ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯔꯚꯗꯤꯋꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯔꯚꯗꯤꯋꯥꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗ 30 years continuously expedition ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯔꯚꯗꯤꯋꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯣ ꯗꯥꯏꯅꯦꯁꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯥꯔꯠꯅꯤ ꯇꯨꯡꯒꯣ ꯗꯥꯏꯅꯦꯁꯇꯤꯒꯤ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯌꯥꯔꯋꯦꯟ ꯗꯥꯏꯅꯦꯁꯇꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯔꯚꯗꯤꯋꯥꯁꯅ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯗꯂꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯃꯨꯗꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯒꯣꯗꯥ ꯃꯣꯏ ꯕꯔꯃꯤꯁꯀꯤ ꯄꯦꯒꯣꯗꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯅꯒ ꯌꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯀ ꯄꯤꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯔꯚꯗꯤꯋꯥꯁꯅ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯣ ꯗꯥꯏꯅꯦꯁꯇꯤꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯐꯣꯜ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯂꯨꯡ ꯄꯌꯥꯅ ꯈ꯭ꯌꯥꯟꯋꯦꯟ ꯗꯥꯏꯅꯦꯁꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯔꯚꯗꯤꯋꯥꯁꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯂꯨꯡ ꯄꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯔ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯥꯡ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯁꯥꯒꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯔꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯟꯗꯂꯦꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯔꯃꯤꯁꯀꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ 2,000 ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯂꯨꯡ ꯄꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯁꯤꯃ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯤ ꯕꯔꯃꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯐꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯕ ꯐꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯐꯤꯅꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯗꯣ ꯄꯨꯋꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ 18th century ꯕꯨꯗꯣ ꯄꯨꯋꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯊꯦ ꯈꯨꯜ ꯂꯩꯗꯅ ꯀꯊꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯊꯦ ꯈꯨꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯒꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯊꯦ ꯈꯨꯜꯁꯤ ꯂꯤꯈꯠꯇꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯕꯁꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯟꯗꯂꯦꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯌꯥ ꯌꯧꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯧꯔꯖꯤꯠ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯐꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 7 years ꯗꯦꯚꯥꯁꯇꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 9 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ 9 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄꯁꯤ ꯁꯣꯛ 1,000 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 919 ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯣꯛ 1913 ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ 9 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯋꯥꯔꯒꯤ
part amani first Anglo Burmese war part aduna Manipur da nate Burma gi amna powerful over Burma ko gi mogi general si manda ko gi Mahabandula ko ana Mahabandula si gi makha si da makoi da Manipur si loi san challe e adagi ko Lusai Hills ki saruk chom loksale asangi portion loksala pasna masagi British ki territory si sol ko mata masi British na masigi lan to gi bagi wari adi sahi tare kuta pa si da sita akoi gi British na mating prega lan hando ki ko to bi wari bam to bi akoi lori khagi adu kwai gi na soi badi sahi tare kuta pa si da di koi na asi di drama da si abada amada yam cha yari na lenga pui adu hai gasu a large number of Manipuri people mani masing yang khaba Manipuri people kayama akoi gi Burma na puru saki masida akoi gi larik laisu ado akoi panji obi yaure adagi bamon kayama yaure akoi gi panji gi thabuk haiba adagi akoi yot suba adagi sana saba u suba isai sakpa makal kaya gi akoi gi arts sings da hairaba mioi kayam si yauna large scale puru saki aduna hairiba singa se bogoi singa se akoi gi Burma gi nithona moi gi jaga se place se piraga mafam maduda moi ji kudan gi bani aduna ko Manipuri singna Burma gi territory mungda kundarak pasidi yamna ngalega digi hauri haibisima ai mafam masda ina thamjaningi loina na koi third Anglo Burmese war dadi koi kano si Burma si purana British loksin godori haiba third Anglo Burmese war asida ngasai gi Manipuri gi sipai singsi more than 300 sipai kasi lan yawi habi record pudi yaw asina takpadi matam sangna lere padigi koi gi haiba Manipuri gi singasina magi jaga sta settle tauki baga loina jaga sigi magi political life by economic life at the same time cultural aspect military aspect pun angsta boji involved to yaw hore ada involved to boji yawre haiba asima leire loina na koi gi king thibuina koi yam apaw Burma gi tawni magi matam dadi akoi gi kathe singi bo hai kathe gi sagol tomba that means maitei singi sagol tomba lami chanipan gi marfu go khumdoi romsi reserve tawga thammi ka habsu yawi asmai tawdana maitei singa sida kamai tano akoi settlement tawgi bage haibi batang dadi ngasig ihan hamada matrimonial alliance symbol apa matrimonial relationship lakpa machano pipi hiba machano pidagi magi thagun tawgina ba manai masin mayam sing si ada settle taw hogi ba aswai sum hogi basna large scale na pugi basidi asagi sei tare puga aduga kanuna akoi alung payana lan lakpa ani sida pugi bani adagi di boji settlement si batang taw hogi yam noi jare akoi ozana yam namarik chumna taramathoi shuba chahi cha digi akoi gi matrimonial alliance digi horaga chahi taret khuntak pa phawgi matang da leiba akoi gi Manipuri maitei singna Burma da matau karamna khunda laita dun laikhibi haibagi charakpa puwari adu thambire oja Manipuri maitei sing asi akoi gi Myanmar da hojik karam film da haibadi leiba dugi authority na karam mong da sakhang biba lebage aduga makhoi da thengnaba khudong chadaba andi khudong chaba sing adu ojana matam sangna takpi tambibagi simpham asida lairaklavnina matuda thenna ba sing adu yumpham oda khajitang thampi koi gi laibak thi si matam bamadadi British na akoi si loksal laba bawdo British ki colonial administration da lairaba bawdo amada matam da India ga Burma ga si apun bu ele matam da Manipur ga Burma ga si individual trade relationship yam sauna le aduna masagi akoi gi Kabul alon ba Burma alon sa pa awal alon sa pa hena sa pa boy support la pa akoi chakdok changsing gi free movement ama yam sauna le aduna Burma da leiba maitei kaya Manipur da lai Manipur da leiba maitei singsu adum Burma da chale adubu sok lising amaga chamapan kunthra ga manga dadi Burma ase India ri khaidokre ada khaidokhrabadina masagi Burma asigi tokhaiba magi keno ma lakpa haure asina maramam oiraga matamdi ana free movement am oirambado yam large scale free movement ase masi khara adum degree ase am sathin handare handabade ki di moi 18 thado khibaga loina moi 1948 moi Burma si mani makha tama phangre but whereas India so 1947 da phangi amado sports le masi le hibade ki di nasai tokai ba sovereign country ani khaki tokai ba leinagrabadina Manipur da leiba maitei singa Burma da leiba maitei singa changthok changsin tobgi pot chigi athing bodu badi yamna chauna leire maduna leihibasina maramam oraga more than about some 60-70 years muksigi yamna chaurba gap am khoi lei aduna masi maraksida Burma si de magi hoi hamda democratic ki oiba democratic form government lerame
adigi mathang military ku torokna army gi authority gi makhada yamna sangna ma leigre harba army gi authority gi makhada yamna sangna leiba matam asida ngasagi Burma gi as a metropolis moina Burma da leiba bi khudima se masi sikje Burmanize tabgi concept asi pusala pagal lo na Burma da leiba mi khudimang se Burmese maming thon bgi chane bi asi lapas ngasi bhawda ada uri ba maitei singa se masi akoina se for example to baina ko bani pa do madu Burmese maming amad yawgani ada masi gi system asi ma leire aduna ngasagi magi somda leriba maitei singi hana magi original place asi matamda leramba culture matamda gi leramba tradition punam ase masi sum gradually eroded tor pascal lo na ayamana Burmanize oisla pare dress the khangdi chanabi ma to boda ko puta to khaiba ko saide chana da ba payam sing si lak pasi koi haure maroina ai khoin ujabada khoi gi baitei singi Burma da le bising se economically they are in a very bad shape ana ayamana moi se low singu ba adigi mining da thabuk tawba adigi achuma khoi gi hand to mouth ki question da ayamana lai aduna any sort of facilities asi moi phangma ngamdi adubu gradually hojiti sum chakhol pugi matungna khoi university o jaw bi yaure army officer mata yam yaw bi yaure chaw officer so yaw di yaure adu high basing ase boy khoi maiti le khangja su ma khoi india ma khoi whole being punam asidri maiti yam gi potri boy da leitre adu ma khoi si karam ba thak da moi gi caste system natraga na moi class system ni leire class system da ma khoi economically backward sim ni khangi aduga ai Burma da caste system asi ai leina loti ajiti aduga but class da di masagi taseng haida khoi gi Burmese ngasina maitei singbu ma hawai di ga historically gi bi ngam di yengo potri adun leita ba te lei aduna masing yam jada banina khara khoi gi apik pa kangbu amu oina lei banina makhoi su masagi identity du ngan hona jabada magi culture dawna hona jabada aduna khoi gi umang lai lat pagi amagi loida bok leira bok do maduna aspect am oraga su economically they are in a very bad shape hojik su dum lei asna maram orga ayamna khoi gi nawai matam da lerba Burma khoi Burma da lerba baitei khun singa se masidi khoi na hojikti khoi khara chadok jasim yam khangna chana ba tor bok do matam da lei ye hai ba jaga sing se maitei imta leitre there be maitei sing su loi Burmanize tawre aduna maitei gi population asi asuk lai hai basi koi hai basi yam lu se kadu more than 80% of the maitei people se loi Burmanize or ga Burmese gi kanu changre adu hojikti khara khoi swai gi leriba mayam na sina khara organization khara bana chang na kotra sini hai badi khara gi makhai di khoi gi relationship am khak dil to bunga ma bokchu akhoi gi expectation adu yong na budi masi bawde ilag tri kan yam nuai jere ozana khoi gi Myanmar da leriba Manipuri maitei singi ma khoi gi selmilon gi matang du yam madik chimna chum panbi khre oza hujik Myanmar da leriba khoi gi Manipuri mitei singna ma khoi gi ba khoi furup ki channel lon chat natragana na chingbusi mapum pha na ngaktuna chatlibra habi matang da oza gi khari mot leibibage masiga loinana honglakliba matangi khongchat ki matungina Manipuri mitei singna makhoi gi identity edu Myanmar da ngaktuna thamnanamba karam ba thabok throm lokhotbagi tangai phataba lei habi do ozana khanbi bage Burma da le si khoi ani ni amana pauna haiba ma amana kathi haiba ana pauna sina khoi gi maitei gi da Manipur chakhi Brahmin sing si hoi ana Brahmin sing si mo gi astronomy gi astrologer gi thaba dum tawi ama tawi loi ta khoi gi panji gi thaba pamon gi thaba moi lai la tang khotra dum taw aduga kathi sing asidi moi sing asidi hojik su khoi umang lai lat pa khotpa degi aya mana de moi Hindu gi kan do loi yauri Hindu dharma bi chali adur se hojik ti akhoi gi traditional religion sing ase masi akhoi masi mapung phana masi yokat pa tagai phadai haidana bagi honar pagi pot amadi u phagi aduna yang latest development da akhoi sidagi mi chaktra khotra sum bui contact tol padi khoi gi language tamna lo honar pa adigi akhoi gi phijet chakset ung to batam da boji phijet phabu lo su loi Burmanize to grabani aduna akhoi gi sidagi phanek pusin ba phanek salan ba ma ton da khara gi makhai di akhoi gi hanagi moi gi lejari ba batam amagi da akhoi gi maitei singi batam da Manipur da leba maitei singi lejar ba chana pathap punam ase khara gi makhai di hanjanab di hoti honari haibabu ngasai gi moi gi leriba economy gi position sina maram orga di moi gi batam pali ba government majority people sing adu gi ayabadu makhoi gi apam bu gi manung da chapna bu khona basi ju leita banati asina maram orga moi na ngasai khara hona jarabasu akhoi gi aduga political stability ga leita banina ngasagi bu authoritarian administrator oibadina makhoi na kari tor kadagi habi gi kibam ga leirana makhoi sing si bo gi border survival bo yamna slow pace na is le da lawi
Professor ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯚꯥꯔꯠꯀ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯐꯥꯎꯔ ꯁꯝꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤꯗ ꯂꯨꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯛ ꯑꯦꯛ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯈꯣꯠꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯟड ꯀꯃꯔꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯞꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯐꯥꯎꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯁꯥꯔꯇꯦꯟ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯐꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯗꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤ ꯏꯃꯔꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯃꯔꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯤꯒꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦटिक प्रोसेस लाखिब ओरगदी ngसागी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की मखादा मी खुदिमा सिदा मागी राइट टू एग्जिस्ट मसी लाइफम थोई हैना अखोना खनबा गी पोट असी ऑथोरिटेरियन ओइबा ngसागी मिलिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन लापा इसे प्रमाणा होइदा बर्मादा हजि रोहिंग्या कांगबु मयाम हात खोत तांथोर होय होय मखोइ सिंगसु इ ग्रुप अमने अखोइना मखोइना कैदोरुबा उबा दैट इज डिफरेंट थिंग अदुबु मखोइना कै मोइना ngसागी लाइबा गवर्नमेंट अदुगी अपाम अदुगी अगेंस्ट मोइना थबक खरा तवी हैना मोइना एलिगेशन जि पिरगा मोइजे तांथोर पुस्ना मरगा गसि इंटरनेशनल इशू ओइरि मानि मा एंड इन द सेम वे कोइ मैतेइ सिंगसिसु माना पामजरि पोट दु गाना बोना मतमदा ngसाई लेबे एडमिनिस्ट्रेशन अदुगी अपामबगी माइक्रो तरुरगदि मखोइ सिंगसिसु मदुगी सेम पनिशमेंट सि फंगबया अकीबदु लैबिसना मरम ओरगा मखोइद तंगबो कया लेरा बहुद मदु पंगन थोकना अखोइगी इनबो याबगी अदुगु सिचुएशन अमदि आइदि ओइदब्रा हैना खल्ले ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯛꯈꯪ ꯃꯥꯏꯈꯪꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯂꯕꯝꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯌꯦ ꯅꯤꯌꯦꯡ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯟꯗꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯟꯗꯦ ꯏꯀꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯦ ꯑꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯙꯔꯃ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯃꯔꯦꯟ ꯁꯤꯗꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯕꯨꯊꯧ पाखंब कोई लाट बसिंग सो लइए उदी लाट बसिंग से ना उदी ये जीबाव मराबुरा रोम के को ये जीबाव लेसांखों दोगा लेमनाय दोगा ददले कुंजिंबम श्रीग्राम असुरुम द लइरी दोगा ददले श्रीग्राम रोम द इबुदो पाखंब के लाइसंग लइए अदो मराबुर के सो ये जीबाव को लेसांखों लेमनाय तो सुंग अदो ददे मा लेमरेन सिदबी गा मा पानफोबी के लाइसंग सिंग लइ अखोई सिरुम मंडली टाउन हाइब तारे अदुददि अखोई गोरिया सब कांबुना यामबा तान चिंगबा रथ यात्रा अदो दुर्गा पूजा बसंत पंचमी अदो लमता पूर्णिमा दा यावसंग होली बाला पिछायाबा अदो सिंग तौरी अदुगा लंबान तरपोन मीरावा युंगबा
ko adu mirawayung ba tha du da tha ma chumna niyam seva haina dum tawye aduga December January adaida koi chanau kap ba haina tawye aduga akoi khonsida ningthaujam leiye bukramam leiye moibung khumbam leiye takhin sambam leiye takhin lambam leiye ko aduga anaubam leiye ko thangjam leiye sagun lailabam leiye phurailabam leiye phuri sambam leiye ahibam leiye anaubam leiye Vishnu lailabam leiye silaibam naudam thingujam dei sing aina khangdaba singjo kawba singjo yawramgani mayam de leiye aduga ngasagi hariba ngasagi sing ko adai khonsing da so mayam leiye na sing so jati do jati modana na bagidi adum tauri akoi sankriton koi ko akoi lai thau din thau ko ado singda akoi mi pun laga ado akoi machine phangna na bagi lohungna na bagi damak nubi masa yingba kari kara de khara tauye tauraga mama ba ani haijaraga thajaba so leiye nadraga nahani sijaraga thauram singda khon amaga unaraga luhungba singso leiye mangkhiba khon so mayam leiri akoi bukhoi gi hadakda leiramba khunsing do uji de loi awa ong kharaga kunung mamang duga kunung gi maningrom awangrom duda leiba khonsing kharom duda leiba khonsing loi mut khara ba khonsing mayam leiye Manipur ki puarida Myanmar da laikhiba Manipuri maitai singbu mafam adu ki ningthau singna tongan ba sinpham singda thabak tohon ki haibagi wafam thengnai makhoida piriba sinpham aduda mai pakpagi wari su taba phangli ngasisu Manipuri maitai singna tongan ba sinpham da thabak suri koi business ki tamak harga so leimanai khon ado phi yam saye ibao leisangkhon leimanai area se loi phi sabane Srigram koi tadalai koi so phi sabane mai phi sabe yam haye phi so udi phok sari phi koi so bilangai dagi lari se Burma school da dum tamlamane comment school singda ko aduga public school haina hogali se sahi tara phadri dozo udi amu koi ge prajaga koi power mom singa khanarabne na amu education se phanangai lambi de aina udre Manipur Sarkar da so aina request tawning bana akoi Burma lamdam dei naha sing se scholarship gumma piba yarga de uji ke class 5 6 dagi hona scholarship gumma pibiyo Saukhat lamda hidanaraba malem asida aikhoina ijati ki chana launchat yauna phurup ki oina leijarakliba saktam sing kannana bohana bahaibasi tangai phadana tawpham thokpa ama oiri aikhoi gi ijati asibu nungsi jaba Myanmar gi minde ikinkhul mandle laikai laikhidraba Kishor Kumar Mungkumbam atopa maming mong lena mahaki isaida asumna saithari Thoibi sani thoibi pazare da mapam ki pandanganai kari taru thiru se sani Nikhi pasandai na phajari lai bat Nikhi pasandai na phajari lai bat Nikhi papisun lai rungu ngangte Sajigi mietan puni hunai Myanmar da khunda laita aduna leiriba Manipuri maitai singna makhoi gi phurup ki oiba identity ngakna bohana bada aikhoina ichil inau gi oiba mateng adusu pifam thai haibadu thorom asigi khuthang da thamjari Hauzik tabiri Akashbani Imphal ki ipau kangmuna puthokpa thoram aikhogi isil nau singi liklam thiba Myanmar khomjin ba made aiba Thokchom Jogendrajit news editor thoram puthokpa Gangte assistant director news libi khiba Ngangom Kiran puthokpa tengmang ba Laishram happy thoram sikaloina na khonjal na somna thokchaba matang sida loijare